ev hawwelatî bi bermîlên betal vehatin hemû hîviyekwan ew e bi tijî ji neftê vegerin. Rekxerawek rolê hikûmetê dibîne û li cihê Wezareta Samanên Xwezayî bi bê beramber rêjeya êk bermîlê petrolê bide bi wan. Di demekî de herêm xwediye rêjeyeka zor ji petrola xaba û çendîn parzîngehên petrolê hene. Lê Wezareta Samanên Xwezayî red kiriye di salda tur rêjeyeka petrolê bide bi welatiyan heya ku ji sermaya zivistanê xwe pê germ bikin. Rêxirawa UNHCR serbinetewên Yekbûyî bi gojmê 309,600 litran dide 1548 xêzanan di nava bajarê Silêmanî û Helepçe ku ji bo her malbatekê 200 litrên petrolê bi wan dide ji bilîweyekê bi heman awelê germiyan jî 212,000 litran bi ser 1600 malbatan dabeş dike. زۆر داوەشینە مردنە بۆ حکوومەتێکە ئاوا کە سوکاری شەهیدان ڕێزی لێ بگیرێت زۆریش عیبە ئێمە ئاوا ئەبواە بۆمان هاتایە ماڵەوانێ بۆ کە سوکاری شەهیدان ئەو نەوتە نە ئاوا بیەن بە خەڵک لە بەیانیەوە ئێمە بەیانی زوو ئێمە لێرا وەستاوین نۆرێوا بڕۆ ئەوە نەوتەیەن بە ئێمە با حکوومەتەکەمان نۆتەکەمان بیبا بۆ خارج بیفرۆشە و پارەکەی بەرن بۆ خارج ئێمەش ئاوا لێرە بژین. Hindek ji wan welatiyan li vir dilgiranin ji wêyekê petrola welatiyan di şîne bazarên cîhanê gerçerek xirawek petrola spî ji bo an dabîn dike. Xêrxwa nerdêtî xwazanî ewan niye. Em kê nerdêtî. Nawlay hikûmet niye. Bizanî kê beseyî peyamane twe li rêxwawtewa. Xweman newtman niye bira. Newt niye. Bo ême niye bo ewanê kewa desthilatdarin. Bo desthilatdarin newt. Dahatê Kurdistan bo desthilatdar bo feqîr û jar niye. Bi gotina berpirsên rêxerawê ew ên ku petrol bi serdatê dabeşkirin welatên hejar û kêmderamet û kesukarên şehîdan û berê navewan li senterê hemangiya krîzên parêzgah Silêmaniyê û çaredarî komîteyên Yeketiya Niştimaniya Kurdistan hatine tomarkirin. وەکو ڕێکخراوی UNHCR بە پێویستمان زانی کە بتوانین هاوکاری خێزانەکانی خانەخی خۆمان بکەین. ئەم نەوتە بە خۆڕاییە ئەوەی کە هەڵبژێراوە لە سلێمانی 1548 خێزان هەڵبژێراوە کە نەوتیان بینە لە ئیدارەی گەرمیانیش 1600 خێزان هەڵبژێراوە بە هەمان شێوە کە نەوتیان بینە. دابشکردنا vî bermîlê petrolê li pêncî mê heya sêzdeh mehê berdewamî dibe ku hevkarekê başê malbatên hejar û kêmderamet ji ber ku niha bihayê bermîleka petrola spî di bazaran de bêtir ji 130,000 dînaran e û ew beşa şewatê jî ku li Bexdavetê heye niha bi ser welatiyên nava bajar da nehatiye dabeşkirin.